Чуваш республикин хаклы шеннезем. Сире чуваш чилхигунебе тада чуваш халыхне шутта гылараган, хыйын ыслалыгыбе пире паянда челендереген Иван Яковлевич Яковлев шуралнаранба шер житмей билик шул шитнеренбе саламлады. Бұл хыйын педагогика тыдымне ергелене. Вреню заведение земмышна, шинна юратма тада тван жиргене хизеплеме врентне. Унын пурны жен шуле, тван жиржива тада хый халыхне чундан паранза эшлейне кадардаган ыры теслих пулзатырать. Паян чаваш чилхигуне расшири Чилай регионда анлын уявлаш. Онда хый халыхин тван чилхине, елы ергине тада хаклыхне сыхлаза упрама пулжаган майзем аңышнан пурнышланаш. Вырыс пачалых ешине шанза бурынар, ана юрадыр, вара бол сирин аннер поле, тене Иван Яковлевич Яковлев. Вол Россия юратна, унын пілдерішне лайығынланна, чавашсем вырыс халығыбе туслашса, шивыхланны Россия пачалыхне шипрлетме, унын этнокультурин нумай енлихне сыхлаза упрама тада шыржывын социаллы бурны жебе экономикине адаландарма, шене майзем ушма пулыжа тезе шутланна. Хый жылгине юратса хизеплеген халық, үтті халық сен чылгизине де сума-зума булдарать. Чаваш республикинже шиденеген ырава тван жылгине, тада кунда бурнаган нумай халық сен чылгизине хизеплеме вренце, пықса үстерме педем майзем ергелене. Эбир, Иван Яковлев незелезем, унын ятне пызыга хурза хизеплетпер. Унын урогызине тырышсах пурныжа кірсе бума тырыжаппыр. Тван жылгине типтерин упрама тада хаклама дырыжатпыр. Куберин пірліхлиделі. Уяв я тебе, хаклы дуссем.